Ni mbulu na katali kimni na tokona chikumai na channel ngo ni Itoki Mathematics. Na video ngo ona ve ngole batal chukene na ndona concept ngo na kona discriminant na discriminant endo wakatokai endo talanga na dhani discriminant ndo dhana chukuna na roots ana kauvina katai me kende tu na ngole bana video ngo yo donga nungu itatau pe kimni na ngone kimni sa berni o muba muria na video ngo o kere amuni na ngole ba na video ko chiku kina na quadratic formula beta na quadratic formula wate kene discriminant go roveo kani sartonga orni tu kuna non roveo kani bakasaranga rovi taboleni tu baleta na discriminant go ko chiku lo muni kwa ni quadratic formula chiku tanlaki na sona skills au mbite tu na video ni quadratic formula ena numu wangara se kento tu sa baka ngata ka mo papi me papi testa ke merani kunya na numu coefficient evine ka charanga ike na formula ni roots ya baka tongo na kena na formula ko eda na formula ni roots oko na b squared minus 4ac eda ena kena formula na ni roots ko na b squared minus 4ac abambo tani ko reda na babe ka ni takana b squared minus 4ac uy ko sa reda uti na formula ko dona wanua na ngono ko na takabo chima na video ni quadratic formula na b squared minus 4ac kenda to sa reda uti ana buno krechu ko mona li reda tale oro na quadratic formula chuko eru na kena part 1 part 2 series na katanga mo redi rorua yo ko sana reda na b squared minus 4ac e capture takisar to ngelo mongo oko ko vai view tu ngore tango ko ni view kana balambali ninda tu wangara na discriminant na nomu skills na nomu wangara a nomu wangara b kana wangara si oko bakanga tektang lagi e ko redi chiko kongo ngo kana karua dotala na kamona wasia na kambale tango redango ko ngango kende tu ndu bakanga takachukina na dap kendo ndu bakanga takina na calculita so sinin dondo no mendo iririko nyorongo na discriminant kana balembale la ko chunga mika na ke tukuno moko na roots se tukuno ko na discriminant ko ngango b squared minus 4ac yo ke tukini mana quadratic formula and a whole package or to kede sarangango dotala na kena bolu lai kesa bolu me bango ngomo wartanga biko na kena structure takitu na discriminant ngo kena wa madala wale kala kasar na discriminant ko chikolo muni square root kena balembale ke obaka ngata kana bosongo na roots o ko tala ngarani baya rega so kende tu na nondo tu video na nikua ni kende tu wa muri chukuma na flowchart ngoni roots o ko ndambi chunga na lumuni b squared minus 4ac okay usana ngole bongo chiko isona kena na kena wa madala ndo ya dana chukuna discriminant na kena nature na dhaba na mbale ni b squared minus 4ac ngwe ona be talno kina walilai berni tu dhaka basona problems kontrola kama na FSLC na ngau nandu tarongi maiki na discriminant se kona b squared minus 4ac wakambiri chikono waka sa merona kangu endo na discriminant se ndo tukuno moko nada kento sakal kondo toronga evita na kena roots na discriminant digo nange imbitongo vena calculita nange la koma na kena answer na ngona mbinga kina na values ni abc lomongo na kena answer okona tukuna saranga mai na nature vadha batu na discriminant kento meto na reda mandai rongo chiko na discriminant e tolunga na kena answer na ngoni ko torme kina na value kamna ke usa mbiti kenda na value au mbita mandai ke 3x squared minus 5x ke baka kento sa daw plus 1 equal to 0 kenda tu sa wa muri chuko mai na ya ko chuko ilu na x squared okay ngonongo obambo to iko sa ranyo kla na da no to sa nan jar like papi la ko da no nungu a na 3 da nungu b torba te kana sign b na negative 5 kena c da kena c 1 arida nangona ngai ko sa kla kina no abc voko takiruto na lo ni formula chiko tanga kina na basics nyombita na lo ni formula chiko kina na bracket kento na ngeta ka na example but na kawe wase chiko
Nangauna iko calculate takake na value ngo na tulungan na kena answer. Numu answer ngo okora ni positive, error ni negative, error ni zero. Anga na kena mbali. Okay, positive, error ni negative, error ni zero. Ina kena dhanga ni mathematics mbele toko sini lesson ni na English ikundorita. Ela ko chukme babalang. Yukshin ring tuku na bosongo baka yuko tuku ngo positive. Na dhabana mathematics yukshin ring tuku na positive. Ni ndona ka in maths ni positive okwedha. Okwe greater than zero. Ngona kena babalang na positive. Yu ni mathematics yuko na tuku na number ya greater than zero. Ndona number greater than zero okwe positive. Kona na mathematics kwento waka ngatanga na symbols. Iwa dha mungu na negative. Yukshinri ni bita na minus. Se obe bola babalang mo tuku na mungu negative. Dawi kona dhakawa. Waka nga Kongo ke reina sana matau greater than zero. Yukuna bola badha ba Kongo ke negative wana nabo. Okay dha less than zero. Iwa dha ke zero. Ke zero kwa sada equal to zero. Au be imbita vango mbleta morani wakabewe kanitaka na bosa babalangi konda mbichungo na positive se kona sign go iyo na mathematics ngo na nona language kwa yukshinra intukuna na positive kana mbale kwa greater than zero na negative less than zero kana ke equal to zero okosa equal se zero equal to zero ngo saranga na language ni maths kembale nyo dharumbi minus b squared minus 4ac iko check takachunga num answer torir tungango mbiteloma kenum answer negative 35 okay less than zero. Negative 35 is less than zero. Kenum answer kya 7 is greater than zero. So no one iko mbitir tu kedanguloma num answer is zero. Yo ichi kone kena ba madhala na kena na imbale nir tu kedana turn answer. Kenum answer greater than zero. Okobe warta kachugo kenda tu wakabe tukunu chukwa ni okoe ruwa na nona roots. 2 roots. Simple saranga. Ke greater than zero. Naka kobe tukunu chukwa kitu okoe 2 roots. So no one ndo wa finji turto na erna exam ne erndo mbita tal dinki tal tulo me sona boso walang. Ortoran mbita 2 roots se 2 wasa talango na 2 distinct roots. Tutu bate chunga. Iku moreta nga na 2. 2 roots. So na wana bita 2 maina boso ngoreta. 2 distinct roots. Wa mama su chuko be kenda 2 na chuko maina koro. Kuni langa takaya. Iku mo kindaba nga. Iku rani bypass takaya na boso wabali. Iku kindaba nga. Erua se ndua se 0. Nga naka o. O be washe be kenda 2 na video. So 2 distinct roots. So na wana tundu mbita talana wasango. 2 real roots. Kaya mundo. Nga na wasawali. Nga me warri kenda tutu. Sayanga. Oko ebe tuku na ngango. 2 real roots. Kaya na palimbali na x squared. Kaya ube anruinta ka na kena graph. Oko eba ka ngango. Kaya usa anruinta kendo na graph. Kenda tu kalachuk na x squared. Ni ruo na roots. Oko ena musuka. Kaya na palimbali kaya kwa positive x squared. Kwa na lakomi ke musike ndua. Rua. Ena mbali na 2 roots ya. Ena mbali ni positive chukuno mu answer. Ni 2 roots. Oko ena musuka na x value. Waka rua. Reta ngondua. Musu wa rua. Waka sama tanga ni sando convert ngure. Dola nga mekere wate mo rawowo. Sela ko mo serma yamba ye. Lang mo serma me tange mata tange bango na polo. Siru tal me bango rana polo. Conversion. Go. Eda rona roots. So nangono iko na wakatarea lalo takase mo visualize na kena orientation no ko ya bada botu na graph ngo kendo to nangita kama na video ni graph na mbalimbali ni 2 roots na 2 roots o ko na musuka na x axis bakarwa no musuka reda ko sa highlight takcho so kuni lenga takana bosongo na distinct na real kanga mokila ke positive no manza o ko musu bakarwa aset toro okay kana reda ke o redango wada be ke less than zero negative ni less than zero o kondo no roots kwa kana mbalimbali ni less than zero kwa no roots
no roots ana kena mbali kona less than 0 kena mbali ni kun ruin takabango na no graph no graph ngo kon ruin tegi kwa no graph siang sarangani musupa ana mbali ni less than 0 kembali kore ni viri tako ngabango ida kret wango ke sianga viri to bango ira rani bole kata ena sianga bando ni tarana nangele kona ngele ngo kona x axis ertundo wato kachi kona ngono kende tu sana takaba na videos ni graphs nange matata mai awe wartanga wi ko ya wada botuna orientation no ko endambe chiko se musu warua se sianga sarangani musu kona negative ko no roots kona equal to 0 kongo equal to 0 o ko 1 root ko ndono no root no muchuga la kota la mekina kona bosa one distinct root rota la ni la ko mekina da one real root kuni lenga taka iko kinda banga one beti kende tu shin me ndambe de chukona english kanga mukina ba okay na ngona ngai koreda na one equal to 0 mo warta tala kenan ruin beta merani matata iko na visualize na ngona tutona da kaba kina na video ni graphs kembali ni la ko mena no graph ya ko ndambe sarto reda ngo dambe duanga no root ko ndambe to ba rani ndambe ba rotala ni batumbidu yokona taranga bando ko ndambe sarto ngo ko bena xx iko reda duanga no root dono no root kongo diri toka suspended in air kongo sanga sarto kan ndambe ko two roots musu barua one root musu bandwa no roots sanga sarangani musu atora ngona na concept ni discriminant kana balembale ni structure teke mena taro ortuna babe o kanita kachuna positive negative kona zirungo so na nondo tu thiringo ni positive ke tukuna mo kona nature ikuna tukuna two roots se no mo bosanga ba balangi it cuts the x axis twice oko musuka bakarua na x axis ni negative ikorani tukunanga simple english tanga esianga ni musuka na x axis it does not cut or touch the x axis simple sartonga you can equal to 0 1 taraba kandua it cuts the x axis once pambuta me non tu chukureda pakambir chukunu bagana na thiringo to sana borungo lebongo e with an example na FSLC marani wa kota na bakasamo andun okay tu reda manda ko la ko menambak sauchi reda an example ngo ko la ko menambak sauchi matai 2019 solitu maindo na quadratic formula ortungi tarungi kende tu chiko me vangara na value ni k kona suliana e with na roots pakambir sarno bakasama nada two distinct roots nada manambali ni two roots we taronga nada manambali two roots to reda manda na two roots o ko e positive se na bosa baka mathematics ko edaba greater than 0 ana kami chigunu baka sama two roots e positive greater than 0 sete okay telustali matani step 1 ko ngana ka kendo tu daka bo mena quadratic formula na papi mesa da rumbike step 1 ada rumbike na daba papi tamana Ikusa tikundingi taki odena A, odena B, odena C. Mo li subanga na ka kendo tu adaka na quadratic formula, iku mo rede kena 0. Mo na chiku na x squared, kembal odi chiku ilu na x squared. Daban mo A, matata daban mo A, na A na dab. 2, wana nabu, daban mo B. Odi chiku ilu x. Reda benatar, na reda. Odi chiku ilu x. Ngo, ko keda ngo. Lako bata kena sign. Saranga na no mo B. So that one no be na negative k. Has it? Okay, that one no C. Hello, Richard Tongo. That one no C na 8. And step 1. Now one nga sa papi. That one step 2. Step 2. That one. Bichir to na formula. Step 2. Step 2. Bi na formula. Ko tu na formula. B squared minus 4ac oko ebida na roots daba na mbali ni two roots ngo kana mbali ko edaba ko e greater than 0 se barta ka chuko ni ko edaba ko e positive ana mbali two roots so iko mbitike na discriminant oko ni two roots oko edaba greater than 0
Areta na kena veo kanitu na topics ni mathematics kenda tu sa wuli de chukumai ndo chukun tu video ni inequality ngaru na sariki na inequality sa insamba de vingitu kenda tu sandu tu chukun ni multiply say divide by a negative number na inequality sign gonna reverse ko e durumiki. Okay, dapat tu basics au tu kuna kuni sem biungo biu mandana daba biu na bracket squared minus 4a c ngedaba greater than 0. Non tu skills nga may na quadratic form. Okay, biu may na b dapat mo b negative k. Okay, 4a dapat mo a na 2 dapat mo c na 8. Nangono sa bakini areta na negative k squared e positive k squared. Kuni mule daba ki kuna sinimbita na bracket o kona sin square taka negative k ko bango negative k times negative k ni ro na negative o ko da positive k squared. So unumuchuka kona negative k squared ko sana da k squared. Okay, minus multiply take to kedango 4 times 2 8 8 times 8 64. Kesanga iksa klana real deal ko chirto kede la ko vena num calculate. La nga vena num calculate kendo sa klana to kala la ngamike sa dakap sa dakap. Tambah ka num 4 ko pitanga na ka kutia 4 bracket tabatal 2 open bracket 8 equals to right ulital to kene 64 to batanga la bike 64 okay greater than 0 la ko sarto ngone basics kona basics kan algebra ko ngotukun na ya buni wale na algebra ke da ngona murme okay lako takoso labana opposite ni minus tamongo kon opposite ni minus ki ko tisanan dua tabana opposite ni minus right na plus so k squared is greater than 0 ini kona biti ke 0 plus 64 0 plus 64 na 64 okay tabana opposite ni square ko tana square sanan dua tabana opposite ni square nada right one square root kento sa ka bo chimengo asin dundu no mo square root of 64 ala ko sara sa no final answer so no final answer x is greater than 8 atoro right to ka patalindo to ka patalindo okay redango la come 2011 2011 edana 2011 kento sa ka ba andona two roots to da ka mandango indongo na one root okay kento sa kala chugon on the two steps taban on the two matani step papiteso right step 1 dingitaka na nomu a nomu b kenasi sabangango yuksare de chukuna 0 set a chukuna x squared b chukuna na x c ka sa direction okay a negative 2 aset chuka b equal to k nungu c equal to negative 2 toro matata iko na muranga main steps ngo nakasa la ko iko langa main dingita kanum a ko chugiliu negative 2 numu b ko chugiliu bena x toro patake na sign k nungu constant ocha step 2 iko mo reda na numu template la rona numu b squared minus 4ac wala ro tunga b squared minus 4ac lesu tali bena question ko taronga two roots one root se no root okay kento ki sama tata ko sa tung mena da one root nada be kendo tu bulit su mena one root go nondo tu basics ni ndona kai one root o ko da equal to 0 kana bale da ko ndambe chiko ko okay set so b squared equal to 0 o bola ba so kendo tu nondo tu basics da monto da ka dola ba no bracket dola ba no bracket okay da no b so b squared minus 4 nungu a bilomea kena nungu da nungu c equal to 0 mai ka iko sange thingi makirto ke na e tabana nungu b lumana mena b na k set minus 4 a nada negative 2 tabana nungu c na negative 2 ala ko mai ka va ko sarna k squared iko sarin times tikirto ke nungu negative 4 re torba te kena sign nungu negative 4 times negative 2 and negative 8. Negative 8 times negative 2 is positive 16. See that? Negative 16. Positive 8 and negative 2, negative 16. But kiko sini trust taka no algebra, iko rumbula kirtu keda ngana calculate. Iko langa mai calculate.
ko nga baga to sa dakab bitanka minus 4 minus 4 bracket bitika minus 2 close bracket open bracket dakab talika nada dotala negative 2 ada minus 16 ada negative 16 so option 2 biku andu tugna vera ngondre da kutalio trust takatale no elza but kibsara okay mo kuteke dengo no mo value kanada kona minus 16 so k squared minus 16 equal to 0 areda ike sa basics iksa lius talibe nonda tu daka buchuna wagwe kembali minus 16 ta koso kento sa daka buchuna algebraic equation taban opposite ni minus 16 ni kuteke dengo taban opposite ni negative na plus so k squared is equal to 0 plus 16 nuk sa plus 16 ke 0 plus 16 sa sangi kota na square taban opposite ni square na square root so square root of 16 k equal to 4 Mode igurani bita plus and minus 4 but right now sinivela kona details ya ndambi chunga kyo kendetu matata to ta kapitalindo kira na nambat ngongo kola ko mena 2012 eda na 2012 go okay na equation go ka ko wakande no rerebak ikorede chungo na 0 num e chunga na bingo ko ngango na bracket kedengo menu musi asara na kena taram so kinto ta kabna step 1 right nondo tu nominis kendo tu winding tak kala ko papi tamen go e laba chugilungo 3 tamen go b tab chugulu ben x na b na 4 se chigo okay redango na c sa sinindo ngana namba na ka ke de saranga ko tungo iko rani bit sarto inbre ngo na nugu c na p minus 2 asara kuni rerebak nunu muchiko nangona ngai ko retena bracket wakota chiko numbaka sama na skills so sa sulu chibi ko na algebraic equation nyo retena bracket o iko na expand okay tola ko menando tu formula ngo step 2 wala nando tu formula ko tarango chiko na roots b squared minus 4ac okay ko edaba 2 roots mode tawna mbale na 2 roots ko mbale ko positive kana mbale ba met so ko edaba greater than 0 nindona kai positive ko greater than 0 biti sare ke greater than 0 ako sara okay tumbiti kana no do 2b tawna b ke b squared minus 4 tawna nungu a na a kana nungu c be libu to kongo me greater than 0 to sa tawana okay ona bitana nungu value ni b na 4 set nungu value ni a na 3 laba nungu value ni c na p minus 2 sare da okay to sana square tak 4 squared kento sakla 4 squared ana 4 times 4 squared is 16 ike mo ikongaruna berarti ke iko na multiply tiki romandango reta laba na 4 threes ana minus 12 ndambi chunga kona pia kona bracket ngo kona bracket ndambi chunga kona p minus 2 go namba kingo na 2012 libu sarang radal betana ngona sa ndambi kina bango ni equation go sa set chugo mena a set chugo mena b na ba toka ya bena c ortungi imbitike kona 4 3 12 ortungi da kaba tuiliungo toro ortu da kaba tuiliungo eda na la woni betmes sa la sartunga beteni ko da kaba na betmes nondo tu video ni betmes na subtraction na chugo na bracket tu sartungi daki na bracket kongo na subtraction tu sarira so sa libe minus tak sartu ke 16 minus 12 and 4 ka ko bagando nyoldo kona kanko eda nondo tu video wakota chiko numu baka sama kona kake de tu sabuli da ultimai ando tu kuna chiko nangona ngai ko sarede ke na bracket da bona da ka okay you can expand you can expand no mucha kuni ngule da mo expand okay to sana da ka batai ke redango to da ka manda da bona negative 12 multiply ta kena p ndam chonga 16 negative 12 times p na negative 12p ando ri ko tanga ko kena karua reda kena karongo ngotanga ili unta matandu daleki edana negative na 12 ngongo negative 12 even though it is a minus it you can a minus eu do tu robata chiko kende tu sandu kala chiko neskin so negative 12 multiply takatali kendo na negative 2 nindo na negative
Negative 12 times negative 2 evita. Ndavana negative. Right, okwa na positive. Okwa na positive 24. Kembalike kwa wana na plus 24 greater than 0. Hatoro, ili unata matareta kwa nge minus, kwa ngoli lianga taliken. 12 to sa 24 nge negative 24. Iko monga rono chiko na skills mo. Ena buna wakanga taka ibida na video, me build taka nonda to algebra. Dina ninda to kaba taka chiko na roots. Iko reda, vingi chiko me kena algebra. Vingi chiko me na inequality, vingi chiko me kena expansion of graphs. Ikena kaibata, ala ko talmi kena kaibata. O de birongo ro numbers. Ngona 24 kena 16. Ro kaibata. On sarai kena nonda to skills kaya. Rongo ro sarai ni edwata. So ke biwata nona kai kento sini takoso. Kento to chungan dona side. So na sini visa una sign ngo. So la ke 16 plus 24 minus 2p greater than 0. Minus 12p. La Congo 24 vida. Tabana 12 to 24 gela ko batango meru ed teki batango na 24 batango kena 16 vida 40 right 40 minus 12p greater than 0 change 40 kota na minus 12p ngo koti san dobe na 0 sana da positive 12p. Sa chigo